Selam aleyküm rahmetullahu ve berekatuh. Pralale nadina pe kaisari ne shukar, ako si jiko sunane shukar molina Allahi subhanahu wa ta'ala inshallah ka popravi lengo stanje. Elhamdulillah pralale te pena hinamano najshukar divesa su postojinen ano beš. O prve divesa koto masek dul hijra. Valante jana pralale kai anakala divesa o vilo pokola irinu pe Allahiske subhanahu wa ta'ala. Anakala divesa ovilo počistino pe nego anavera divesa. Anakala divesa smirinu pe duša buderi nego sošaj smirinu pe anavera divesa. Anakala divesa manusha lile yek baro drumo hem skupo drumo teđanani kaba. Tu na ne potrebno ako na hinanani mogućnost teđa telea dva drumo, ali šajtele od drumo so i pojeftino hem pokratko, a dvahi od drumo kototo nefsi džiko Allah subhana wa ta'ala. Ovi iskreno akla divesa Allahiske subhana wa ta'ala. Telar to šero per pišmani saodle haramjenge sokežan. Obratin tu Allahiske subhana wa ta'ala. Pena kala lafija, ja rab. Tu jane sa dva me sokerjum. Anavalanjum tekera. Ya Rab, tu jane sadva so mena kerjum, avalanjum tekera. Me pera pišmani sadoleski ya Rab, hem narodam ništa jedino jedan oprostine mage adla haramja. Valante janab halalin, ka isidi save budara so pavion samo okolenge, so avem premalo Allah subhanahu wa ta'ala ponizno, hem avem pagevilea. Pa tu dik anakala divesa ovkoto dola manusha. Koristin akala divesa anu ibadeti Allahiske subhana wa ta'ala. A još pogotovo o dive arafatisko, kaj akva beš jamenge ano bišušovto dive anakva masek, kaj perelo u utorak inšala. Mate kerete džalke atena postine od ova dive Allahiske subhana wa ta'ala. Soske od ova dive i sile bari nagrada od ova manuso postinil od ova dive. Odleske hem penelno pengameri sallallahu alaihi sallam anu hadisi ko postinil od dive arafatisko o Allah oprostinil leske haramija jek beš unazad hem jek beš unapred. Normalno računinem po haramija tikne. A baš od vas o amengi vajlan se nadinape kaj o bare haramja na kera, kaj ko to bare haramja hinam dur. Ali tikne haramja i sijamen vagonjencan. Ali ako, alhamdulillah, ok amengi prilika od ova dvete postina, od dve arafatisko, te molina alej subhanahu wa ta'ala, o Allah te oprostinul sadla haramja. Me molina alej subhanahu wa ta'ala, Inšallah teresaha od ova dive ano sastipa, ano arahatluko, čite šajte postina Allahiske ad ova dive, molina Allahi subhanahu wa ta'ala svakogod pral su postinal ad ova dive, molina u Allah te kirilski kabuli. Amin Allah. Selam alaikum rahmetullahu wa barakatuh.